chairman wa bodi abagureta Bushenyi Teachers Sacco Kodon Kafaku agizire ngo Sacco yegekije kuzahura umushomesa owabiri nabona abuka Sacco yegekuye abashomesa yaza kwaroni nebanze reba umushomesa bwawe umushara bwawe bingana cyo tabakuza kureba ibintu byo yine munonga tabakufo munonga mukano barebe intasiya yawe ko umushomesa bakwiza roni. Sacco should be as successful as its member. Individually, ushimegwamo reflecting on what happened no AGM ya na kuchara wa mwinga umuka business ya AGM ya Urukure byoshuzo mu Bushenyi Dawson na Twera ashabire ba member ba Sacco mu Bushenyi okwerinda mizumero kureta Sacco nyingi zago mu Bushenyi. Eshaka mu byeto mu conflict of leadership. Dera y'wasa twakubati mu mwazo mu byari kataka kubana amanyo y'eletera ukawa na n'ishuri n'otero stasha. So ni bashaka kugera hamwe na resolution zabo. Urukure kigombe cha Yunato mu Bushenyi Alex Musinguzi agizire ngo abashomesa bakozere kurungi okombeke kizimere gugume cya Sacco yabo. Bamumuru ba member ba Sacco eji abari abashomesa ku rugo mu mashimiro gatargamwe na gamwe basimira obuhereza bwa Sacco yabo. Enyambere mu namunonga agukusevinga mu sente zanje omuntu bananda ko kuruba school fees nkasa yonka sihayo kandi n'abana banje bona bashomesibwe sente za salary loan eyindi kwiha Bushenyi Teachers Sacco. Abasingira koresa kurungi Sacco bahirwe berabo abokoranama no kubika hamwe no kushashura roni. Sacco y'abashomese giye katanduko mu 2023 ubwati yasi abamemba barukurengo mu 2024 kandi ino bwiga bakahumbika mwe na miliyoni rwenda. Gasha kwa Abraham Muganzi.